Ubah pensingan NCM nonggelam galiang persya ayeng dapat hoan hasil Autonomous District Council ki HDC ulang bah solar jela kamdai benlek kerki ben penbit puat hak benta baar ni phase 2 dak bakadau ba kecing penbit puat hak benta benokong ni phase 1 ru bon ki paj banu shnong ki penpaw kecing bomhun ulang bala dak sin cham benkong ru ladu cishenia kumnu nya chekmat ben penbit puat hak phase 2 kumbon sipakan mau ba kecing soy memorandum of understanding hapadeng ke surga mekhlia bar asam hakmat ke surga india na benta ken rutli cekai kedar kaput kalalong men ka arfandai terik ulber arjar arfuar halor ga MOU uba persingai lo ong ba sorkar ka dangla men pej bini abiang eka dak ba penpau ba sorkar ka dangla men pej bini abiang eka MOU lo ong ba dei ben suthu i nong rem na trai e chung put usam kata kat kum ki hima khasi kata na dubla thau United Khasi Chantia Hills Autonomous District Council kumchu na ka Assam Reorganization Act 1969 ba ka .East Reorganization Act 1971 ban proceed ada hari ni ke bentak bar patu ke kampat long kampat ni ke government kan lek kerki hana bawa kan ni ke MOU ke bagi sign dengan bentak ni ke fast phase tu kita bun ki pai ba ki ba pen pau ke jim bombon dan nak lihat juga ngasu ba lada kan ni ka senjang ban kong ya du confidence kumnungin proceed bentak bar potang ke di ru yang pat yo ka confidence jum pai ba dengan saya kan itu state government tadi ban sangat Suapan step agak second part juga. Jadi ban senutu ikan nongrim natraya jong perusahaan. Natraya shua baginyo independence kari India berkoi. Gidon lau put usam jong himakasi. Kabangyo ngi khasi states. Hadin bagari India kayo ika jing lailo no British. Lakha ika Khasi Hill Autonomous District Councils. Balapsu aga peraturan pi juga siksidel bagi hak jing sisale kat kum pa fast siksidel ki else while khasi state kabamut kitu ki khasi state ki balarim me kinlong uput usam jongga United Khasi District Council haga Assam Reorganization Act 1969 nampak lagadon go section kapag kerjai ba uput usam jongga United Khasi Chantia Hills District Council ulong na uput usam jonggi Khasi state. Ndai tangkata kan North-East Reorganization Act 1971 ki ongru ba kaju ka balak kedeu haka Assam Reorganization Act kabut Khasi state unong uju boundary na kabentar ka state ka jonggi Tiada haka Assam Reorganization Act 1969, North-East Reorganization Act 1971, Siksidil para 20. Kikaran ni kaju bagan nodim kadi banlong kat kumupur usam du kasis tiaj. Balik ingin kerki banong ba simno pi kata ayengi kata. Tengah sku bah kajing sisa di ban pensong nodim semua kat kum ki dulir ki basai kat kum ki provision ki basai haga. Konstitusi dari India. Tenai nomor bagu mau ngepi nomor bagadang dei tangga MOU. Kampot dei ka court ya menjur ngelawan. Kadang don gelenti ya ka state government. Bahkan relook yang ya ketiga bentang. Kadkum ke proposal juga gi haga fast phase juga. Kenapa kadang nam kata ai ka sentimen jong kihima kasi. Kadang kata ai ka sentimen jong ki beri jungi apa state berkoi. Kamdam itu baga kana pura ketiga prime land. Kabangan tadi bila nujor wat dangkat dor Jakaru kanong sabdeng sakandeu. Dengan iba kamde ban kerki kan itu. Haji sisa ni hagar kompat kandeu WhatsApp gidon jihima kasi gidon karait marwet gidon ki try kandeu ki badi ki private lan. Haji sisa di ban simlang ya ki ya ka consent dong kini baro swaban ya sign ya ka MOU. Tadi kumapi orang ba ladawat Supreme Court tu, kita ai kasih order, haji jadi betul betul kendau. Dah tangi suatu syai. Ke intention itu kan bahkan, ya haji jadi berkat administration kan hab Assam, ke kendau ke juga. Kata kau bapa apa lo? Lan lo apa yang Assam bagi kelayu kalau bapa. Kini apa get registered in Assam Revenue Department. Kamu lo. Termasuk orang ba kerja kerja ni, kalau berkonsent tu kita try kendau. Jongga rai, jongga hima,
Oh, ya kapag siya slok, lang baka regional committee ya slok kan. Hari kajimut kalong pilayon em ya ka concern kan. Ka discussion ka ka concern. Ka discussion ka yung tangka dia ajimut. Tende kan patli ka concern. Tedong kan yo concern ko.